It's the most unconstitutional piece of legislation we have. Kua neke atu te koutou, te iwi Māori e tohe ana ki ēnei tu āhuatanga kia whai rātou i te taitara i ki ēnei ko te customary title. Kua whai rātou i ngā ture katoa a te Pākehā, a te kāwanatanga. Kua tai ki te whakamutunga. Hei tā te kāwanatanga i nainei, ka kite rātou, heka, kua toa te whakatohia mā. Ka re tātou i rata ki tērā tu āhuatanga. Akene pia, me panone i te ture i nainei. Engari i te mutunga i hokamahi, te kāwanatanga i tāna i pai ai. Ai. No reira, hea te anga whakamua. Me ngana tātou ki te whakaako i tēnā o tātou, mō ngā take o te wā. Ko tētahi o aku tino amu a hau kā tiro atu ki te Pāti Māori i tēnei wiki tonu. Toru noa ngā kōrero i puta mō tēnei take. Kia whakarāpapoto hia i au te mana o tēnei tūmomo ture. Anei te ture Raupatu. Anei he ture Raupatu o tō tātou nei reanga. Kaua o ngā mea o mua, te Land Confiscation Act, o ngā tautahi mono warurau, i tēnei tautonu. Koia nei tētahi o ngā ture kino rawa atu, mō tā mātou nei takutai. What a great kōrero this has been. For more, go to Arataua YouTube podcast. It's all there. Doits!